I od svih zagrebačkih klubova ti mi nađeš baš ovog... A na ovak genijalnu ideju ne bi ono ni Lazu Goluža došao. Šefe, slušajte. Jel baš moram? Ovak, znači, emisija se zove Tragom kokaina po svijetu. Pratimo put droge od običnog berača, ono preko distribucije, mita policiji pa do uličnih obračuna. Imamo sve. Imamo akciju, imamo spiku, imamo suspens.